woodi no woodi gundo hakkunde makko e Allah Allah no yamiri mo ɗum ɗo yo waɗ ɗum ɗo mana suufiyankoɓe kamɓe ɓe gomɗini wonde Allah no yamira ɓe toon hakkunde maɓɓe haran na ko Allah yami noon laaɗo kon gaa ko feeñi kon ko alqur'ana e ka sunna ɗum ɗon hara ɗum ɗa no lundi ɗum ɗa kono no hakkude maɓɓe toon no toon gundo jogi toon téléphone mo ɓe noddita Allah Allah ene ɓe onon waɗe ɗum ɗo na probléme fi kala ka alqur'ana e ka sunna ɗum ɗum koko feeñi ko fi yimɓe ni nananiɓe na on ɓe wi ko ɗum hadri jogino joni noon ɓe ha ɓe fotti e paykon tum ɓe fotti e paykon tum o e sorti ka fami kum tak dande nden hoore no futtoy to ye atat nafsin zakiyatan bi gayri nafsin ɗagadi hiti cheyan imra ngalaw ɓe wi mayi mi yiyatan ko taranduɗan hay fus a yafana ɓe feƴƴi yani kanko joni Allah no yeetimo wonde kumpay kun ɗo ko ni alhaali makkum ko ni wawoyta kun ko bonay kun ko war kum fewn ɗo ta kun waɗo e boneji ha ɗin boneji juuroyo mawɓe makkum Moussa kanko mo ƴetti o ma yaqtul mumina mutamidan fa jazahu jahannam kanko mo ƴetti ko feeñi ko ko noon suufiyankoɓe ko noon ɓe waɗay ko lundi aya feeñuɗo net ɓe inna kamɓe heɓe jogii gundo ko ɓe ewnaɓe ɗum ɗon probléme ala ko ɗum o faala sappade ɗo kono mo janngaali defte suufiyankoɓe tigi ma wondi e maɓɓe suufiyankoɓe lugguɓe e mum ɓen o yii piiji watteere ɗin o hoolatako no woni suufiyankoɓe yewɓe haa inni kañum ala juulde hannde kadi few ɓeyni timmi minen ko ɗaɓɓetano ko min hebbini ko temedere ɗaɓɓa min waɗi 150 si ɓen ene ko fiwo no hayta juulon ɓeyni ene julde e korka e hajju e zakka e ɗi piiji fof ɗe dewe ko yani ko matiya koko waɗɗotoɗa fiya yaw hewta wela e Allah on no wayi anoddama pale Sékou Touréya hiɗa ko baya ɗo honno hewtiroyta toon ko ya ƴetti oto sa ƴetti otowal ngal a yahi ha a hewti ka dambugal lutti natugol kabira a hewti ka escalier ji a cippike ko hikma no jeeya e hikma ya rondo otowal ngal kadi ina natda e maggal ɓeydi hikman ko ya acci ɗon a hewti ka yata ɗon acci ɗon ko waɗnoɗa ko darno ɗon joni noon yaha a hewti kaɗa ka yahanɗa ɗon ɓen ɗe dewe ko naɓe ha hewte yaqin daraja to yaqin sa hewti ko wiyete yaqin التكاليف كلها ذهبت عنك الله المستعان طبعا صوفيا درجات صوفيا كوبينكو درجات نابي فهو وإنهم طيب ويقولون نحن نأخذ عن الله مباشرة ويمن من جتا يجود الله ديركت ولا نأخذ عن طريق الرسول من جتا يجونغو نلادو لأننا وصلنا إلى الله سبب ما يهوتيك الله منه فلسنا بحاجة إلى رسول صلى الله عليه وسلم ما هذا ينائن ولا لا كنون ودي كم به بيوي ولي نجوغي درجة بني نلال بيوي في هنو نلا ببين يا نبأ بين كم ملايكاج وني أرض يوتنا الله نلا ملايكاج يار يوتنا ما بين بيوي ولي يونو كم كي الله وني يوت direct taban si tawi ndarama ɗon si tawi ko gonga num harena ko gonga si ko gonga num kono na gonga wa innama arrasulu lil awami alladhina ma wasalu ila allahi wo nelaɗo ko fi yimɓe ninanani enen ninanani ɓen ɓe wawade hewtugol Allah ɓen wawanti wawade hewtugol Allah yo ɗaɓɓu ƴangal ko humpitora Allah kono mo hewti Allah si tawi lanɗon ɗo a wawi noddugol mo direct yewton a noddamo tum o décrocha wola ko falɗa ko fi on rewata premier ministre rewa ministre de on protocole ka présidence ɓeyna ko ha komojo ka joni noon ɓe wawata yewtugol e lanɗo on direct ko wonno ɓe watta si ɓe falama hompodinde lanɗo on ko yoɓe rewru woɓɓe go ɓe wi enen ni nana liɓɓen ko yen rewru nulaɓɓen kono kamɓe koɓe jogui direct hat sahin mubashir tawa mo anda o wiyay ɗum ɗo ko tindi e taali ko saba kala kono wallahi ko ɗum woni ko haqiqa waaqia الله المستعان
وهذا من أبطل الباطل وأفضح الكفر والعياذ بالله ɗum ɗo no jeeya e ko ɓuri wonde ko meere ɓurɗo wonde meere ko fenade ɓurde wonde fenade ko kefiragal laaɓugal pos Allah dandu en wawde sifal ɓeeɗo qawluhu aw yunkiru shay'an alladhi ma kawino aw yunkiru shay'an alladhi yunkiru sunnata umuman wa yaqulu innahu la ya'malu bisunna o yeddowo sunnata o en général o ina goltita sunna on wa innama yamal bil qur'an ko goltita ko al qur'an aw yunkiru ba'da sunnati ma o yedda yoga e sunna on wayal ahadisu sahihata ɗi ko hadisaji selludi wa yaqulu mo inna la yamal bi a goltita ɗiɗo wa ba'du yaqulu woɓɓe maɓɓe no inna la yamal bil hadithi o goltita hadith on illa bi shart si wona hara ko shart an yuwafiqa al qur'ana hadith on ta no hawrudira al qur'an on wa hadha batil ɗum ɗo kadi ko mere wattihamu li rasul sa sallam bi annahu qad yati bi shay'in yukhalifu al qur'an ko tuumugol nelaɗo wonde nelaɗo sa sallam no adda piiji goɗɗi goo lundide al qur'an o wi fa hada al qawlu la yajuz ngol konngol ɗo dagaki wolugol ngol wa gadi ya'muru rasul sallam bi ashiya'a laysat fi al qur'an nelaɗo sa sallam no yamira piiji go harɗe alaka al qur'an misle tahrimu al jam'i bayna al mar'ati wa ammatiha wal mar'ati wa khalatiha nelaɗo makuji makko ɗin e al qur'ana on ko gootel e piiji tati ko imma al qur'ana muma goɗɗum sappo yamira en yo en waɗu kono hara yetake en no waɗirte sunnan laaɗo on ara feññinana en ko honno waɗirten ko ko Allah yamira en waɗu ɗum ko gooto ɗiɗi on alqur'ana ara yeeto en hunde yeeto en kadi no nde waɗirte noon sunnan laa sallam ara kañum kadi yeeto en fahinden hunde tentina ma ɗum hara alqur'ana waɗa wowlal ɗum ɗon few prim poncon sunnana sa sallam ara sinca ɗum ɗon ko ɗiɗo ko imma an takuna sunnatu mufassiratan lil qur'ani wa imma an takuna assunnatu muakkidatan lil qur'an wa imma an takuna tuassis wa tunshi'u hukman jadidan qul kullu min indi rabbina o wi wano sunna on no ardi noon nelaɗo harmini hawtugol sonnajo e yaaya mum ɓe wona sinande wotere dagaki ma sonnajo e nene mum to soko ma nene mum mawɗo hiɓɓidira ɓen noon ɗiɗo no ɓe wona sinande wotere alqur'an haɗali ɗum kono sunna kan haɗi hada laysa fi alqur'an o wi ɗum ɗon ala ka alqur'an harmugol ɗum ɗon alqur'an fihi annahyu an iljam'i bayna al ukhtayn alqur'an ko ari e muɗum ko haɓɓi hiɓɓidirgo hakkude bandiraɓe ɗiɗo jombaɓe nde wotere ko ɗum ɗon woni ko haɗa ka alqur'an sunna on ari ɓeydi hoore ɗon o hawtugo kadi sonnajo on e yaaye muɗum nde wotere ma sonnajo men en soko manen mawɗo ɗum kadi no harmi wa rasulu sa sallam qal la yujma'u bayna al mar'ati wa ammatiha wala bayna al mar'ati wa khalatiha tawa no sella lontidirgol ɓe no sella ƴettugol sonnajo wonda e makko accitamo ma o maaya yaha jomba yaaya makko he taw sen jaɓay ɗum ene sattake kono noon no ɗagi won naayoɓe wondu e gorko on fewndo gooto oɗa ko ɓeygu makko oɗa ko ɓe senda ñalaade sonnajo on e yaaya mum senda ñalaande moodi maɓɓe la on tino sella ka o jomba yaayira on o wonda e makko si yaayira on maayi o jomboya ɓiɗɗo koto on debbo ma ɓiɗɗo miñan on debbo wi'ayɗo debbo on yaayi pati ma hara o accitumo so accitumo ɗon ɓe jaɓata koy ɓay kamɓe ɓe jeeya e torete ɓen eyi ka yaayiraɓe ɓen kam wi ɗon yaha ɗon oye en fof en mettata juuri nokku ngotu e dumburu woturu kono dagi fa yajibu al amalu bima qalahu rasul sa sallam no waɗɗigol tigol sa sallam maaki kon qawluhu fattahimu qailu hada wiiɗo ɗum ɗo on imma an yakuna min al khawarij mo wi ɗum ɗo ngol konngol ɗo wonde alqur'ana on no jaɓi kono sunna on gollitirta wiiɗo ɗum ko imma hara ko e hawarijiyankoɓe ɓen o jeeya nde fedde ɗo
wa imma yakuna min aljahmiyati walmu'tazila ma hara ko ɗifeddeji ɗo jeyamu jahmiyankoɓe mu'tazilankoɓe wa imma yakuna min assufiya ma hara ko sufiyankoɓe ɓen o jeeya allazina yasumuna ɓen ɓe no aaƴo nodito annahum laysu bi hajatin ila al ahadith ɓe taw wiɓe kañum ala haaju e hadis aji ɗin li annahum wasalu ila llahi saabu kamɓe hewtoyi ka allah wa yahuduna an illahi mubasharatan hiɓe ƴetta e juuɗe allah direct wa yaquluna heɓe inna antum taahuduna dinakum min mayitin an mayitin hiɓe inna kamɓe sufiyankoɓɓen ɓe aybina yimɓe jokkoɓe hadis aji ɓe ɓe inna onon dina mon kanko on ɗon ƴettude ko mayɗo on kadi ko juuɗe mayɗo ƴetti on kadi ko juuɗe mayɗo ƴetti wa nahnu naahudu an il hayyi allazi la yamutu minen min ƴetta dina men kan e wurɗo mo mayata on direct la ilaha illallah qawluhu wala yatan ha ka o gayni ɗon la yutanu ala rasulillah sallah sallam nulaaɗo allah on yuwatake li annahu masumu min allahi jalla wa ala sabu ko o reenaɗo immorde allah o teddi o mawni towi fallazi yattahimu rasula on mono tumanelaɗo aw yatanu fi mama no yuwamo wa annahu indahu hawan wa annahu yadlimu wa nahwa dhalika wonde nelaɗo no jogui beele no jokka wonde ko faala wonde no sallah sallam toñay ma o wowla ɗum ɗo fa hada kafirun billahi azza wa jalla o wowluɗo ɗum ma fiɓuɗo ɗum oɗo ko kefeero o yeddi allah few allah wi nelaɗo wowlata beleɗe an a wi nelaɗo no wowla beleɗe a yeddi allah ka si allah wi goɗɗum a wi oyna ɗum pelleta yeddi allah ko ɗum ɓe wonɓe yende sahaba ɓen allah wi sahaba ɓe koɓe moƴƴuɓe allah wi mi weltanike ɓe mbiɗo anndi ko woni ka ɓerde maɓɓe kadi mi weltanike ɓe an a wi ɓeɗo ko ɓe heeferɓe an e allah o yeddodiri o wi kadhalika alladi yatanu fi sahabati radiallahu anhu ko noon mono yuwa sahaba ɓen sahabati rasul sa sallam sahaba ɓen laaɗo ɓen li anna allaha radiya anhum sabu allah weltanike ɓe wa madahum o mantiɓe والنبي صلى الله عليه وسلم لا الله كان رضي عنه يلتنك ومدهم ومن تيب واسنا عليهم وجرنب وهم خير القرون كم موجود جردين فو قال صلى الله عليه وسلم خيركم قرني بوري موجود ان بوري موجود e modon ko yirde anden be mi wurdi ben si tawi nelaɗo ke ɓen mantiɓe an a tikkani ɓen a yenniɓe wiya immorde e fernoɓe e takamɓe madina e iwtiri ɓaawa ɓen ɗon kadi no moƴƴiri allah wi allah weltanike ɓe kamɓe kadi ɓe weltanike allah heblaniɓe aljanna no doga ila e ley on aljanna ɗon caaɗi caangol beere caangol kosan caangol njuuri caangol ndiyan laaɓuɗam o wi ko ɓe luttayɓe toon pooma ko ɗum woni malal mawgal ngal allah wattude e ɓeeɗo waɗa e yiɗuɓe ɓe o wi kadi allah weltanike julɓe ɓen saanga ɓe bayɗodirno e ma ɓe ƴettuno e maɗa aadi kaley leggal himo andi allah no andi ko woni ka ɓerɗe maɓɓe ɗen ɓe kon allah cippini ndeƴere nden e maɓɓe o yoɓiri ɓe uddital ɓattingal ɗen andi ko ɓaawo nelaɗo sallllahu alih w sallam ari ha ka hudaybiya o immini ousmane yo yahu makka yewtida e ɓen toon himo yoɓe newnu nde naata waɗa umra mum on hoota ousmane neɓoyi ha soyi ari wonde ɓe wari ousmane toon nelaɗo inni si tawi ousmane warama ko warimo ko yo wara e min fof hombo wakkili yeeyugol wonki mum kin ɓe inni addu o yini junngo an gon ɗo agge ɗo mo ɓe aggi hari ko noon woni ƴettugol décision inda yomi luttu no waɗi o ko wari ousmane kon yo waran hombo men wakkili wagol ɗum hannde ɓe yennoɓe ɗo ousmane ɓe hannde hayso coongi immike tun hara ɓe dogi ɓe bonna e tuuɓe maɓɓe ɗen allah wi miɗo anndi kadi ko woni ka ɓerɗe maɓɓe an inna allah way o on to maati hari ɓe moƴƴuno kono ɓe firtoyno ɓaawo ɗo si tawi allah no anndi wonde neɗɗo on fewnɗon o waɗay ko moƴƴi kon o yetta e allah kono ka sakkitode o yeddo e allah fes ona kefeero laaɓol fewno allah weltan ton o fewno ɗon allahu mustaan o wi ɗo tahta shajarati lbayati fi lhudaybiya ɓen tawnoɓe ɗon fop nelaɗo seedi ko nde koɓe nataɓe aljanna
ويدو فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا وقال في آخر السورة وي كاري كسكت نقول تشورتل فهين محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. دار الآية جدو سبحان الله هؤلاء قوم لا يعقلون ɓeeɗo wonɓe yende ɓe sahabaɓe ko ɓe ala haqqille ɓe taskaki ɗo o alquran Allah sifi ɗo nelaɗo e sahabaɓe mum muhammadun rasulullahi muhammadu ko nulaɗo Allah walladina ma'ahu ɓenɓe o wondi yani asahaba ashidda'u ala alkuffari ruhama'u baynahum no jeeya e jikkuji maɓɓe ɗin keefeero ɓe waɗantamo nebbunneerum hiɓe satti e hoore heefere ɓen si tawi keefeero nani fi maɓɓe tun ara e huli ɓe wakkili haɓugol keefeero e koye mari feere ko fuu kono hakkude maɓɓe ko ɓe yurmodirɓe a yiyay ɓe tawa hiɓe juula waɗa ruku waɗa sujudu hiɓe ɗaɓɓa ɓura ɗimmorde ka Allah ɓe ɗaɓɓa wela e Allah mande maɓɓe nden no ka geese maɓɓe batte sujudu on a yiyay ɓe tun annda ɓeeɗo nawaloɓe ɗanade ko ni kadi ɓe siforaka tawrata ɗum saydna ali radiallahu taala anhu mo fillo fi ɓural ɓe sahabaɓe o inni miɗo wonduno e yimɓe mo fillano taabiina en o wi miɗo anduno yimɓe sahabaɓe nelaaɗo ɓen si weeti ko andirtaɓe a yi e geese maɓɓe ɗe ɗum tawa geese ɗen ko geese ŋoŋuɗo waalɗo juulude batteji ɗin jemma ɓe juulay si ɓe darike ha koyeɗen ŋooɗi ɓe waɗa ruku ɓanto ɓe sujja ɗon ha koyeɗen fowto hoore nden kadi tampa ɓe fowtodira hakkunde hoore nden e koyɗe ɗen ko noon ɓe waalirta o wi mi akkitino yiide ɓen mi ala yiide ɓen hannde kadi allahu almustaan o wi yani sifatuhum almadkura bittawra o sifan ɗo ni ko ɗum ɗo akhraja shat'ahu nde yalti remru yaltindu puɗol mum ngol ko fuɗi kon fa azarahu ɗum heɓi doole janɗi fastaglada sembi fastawa ala suuqihi dari e hoore bindere mum nden yujibu zurra ɗum no ŋalɗina remɓe ɓen onti ara tawa ko awno kon siko kaaba ɗe nderno ko ɗe janɗi woni kemuje molnaɗe masiko lemunde masiko mango yaltino dari ke joni heeɓi bindere tawantino welti kuffar liyaghida bihim alkuffara fi yo Allah seytini mettinir ɓerɗe ɓen ɗon heferɓe yo monir heferɓe ɓen ɗon heferɓen ɓe falaka dina heɓa doole Allah noon waɗi ɓeeɗo takko nelaɗo ɓen ɗon ɓe tappa heferɓen ha dina kan heɓa doole tawa si heferɓen yiiɓe tun tawa eno metti hiɓe monaniɓe ko ni sifa ɓe sahabaɓe laɗo woniri hay ka defte attinode fadalla ala anna alladi yagtadu min alsahabati ɗon ɗo tiniri wonde on monanoɓe sahabaɓe aw yubgiduhum mamum tikkana ɓe kafirin ko keefeero ɓay Allah wi liyagida bihim alkuffara fiyo Allah moninir ɓeeɗo heferɓe ɓen heferɓe monora sabu ɓeeɗo idan kala bonaniɗo ɓeeɗo haray alhamdulillah ko ɗi makuji nelaɗo hadisaji ɗiɓe sahabaɓe fillani en wayya al ahadisu lati rawawha an rasulillah sallah sallam ɗum woni ɗi hadisaji lah sallah sallam ɗiɓe fillani en ɓe itti e nelaɗo
فالذي يطعن فيهم من يوى بيدو صحابة يطعن في الشريعة هرى ولكون يودك شريعة تيجي لأنها سب شريعة من رواية رواة كذبة وهرى سب ونيجوني شريعة وني في اللادو كفي الليم كفنوبة وغير موثوقين وناه لابه وهذا قصد اليهود والمجوس دون كو فانداري اليهود بين مجوسي انكو بنن كو بإيران شيعة بين يدسون على المسلمين هبه إيرا بيجي بون دين حكو جولبه بين هبه إيرا تون بساكتون بآواتون جماعة يسبون الصحابة هبه آواتون جماعهم نأكم بين كو وني غولمون كو ينغو صحابة بين أي بين بحكو جماعة دي وقصدهم كو بفانديكم أن يبطلوا الشريعة كو ببنوا الشريعة لأنهم سبو كامبي إذا أبطلوا سبي بني حملتها روندي بشريعة بين ورواتها فيلتو بشريعة بين وطعنوا بيوي في أفضل الأمة قرب مؤجد مفتدين كان وناي طعنهم يوغل بنقول في غير صحابة وناي صحابة بين تيجي يوغل بنقول وناي صحابة من باب أولى عليك ونمبري هاندو ديكا si Aboubacry yennama haray docteur Madouri en kon na rewtangol tum ɗum wiyete min baabi awla ko ɗum waɗi imam Malik en ko ɓe yenni imam Malik en ko goɗɗo anda no foti kono ɗum ngalɗina mo yenni Aboubacry yenni Oumar yenni Ousmane on si yenni imam Malik haray na ngala o waɗi ka ko ɗum ko ɓeynata ko heɓe teddini mawɓe meɗen ko fenade ene teddingol mawɓe men ɓe teddingol Aboubacry ko honno ɓuri handude si tawi joni ari mawɓe men ɓe joni ayni joni ko imma mi yenna on ono ma mi yenna Aboubacry ƴette goɗɗum e mum honno ɓe ƴettata ɓenna yennami yahoɓe nder burure Fuuta wara boddinami yettaniki Aboubacry ɓe jaɓata Aboubacry yennede ɓenna min senna nde yennuɗami min taban ɗo honno o wi ko andirɗen aduna e lahara ko ɓe sahabaɓe ne laaɗo eɗen anndi Abou Ayoub al Ansari e sahabaɓe goo ɓe wi'i nelaaɗo janngin men piiji ɗin fof min anndi hayso min yi sondu no wiira min annday ko ɗum ɗo firi ɓe wi nelaaɗo accanaali men huunde ko jannginaali men hay no on tigi yarata ka hurugo no o jooɗorta no o huntita haaju makko ka o fewtata ka o duwaka fewtude fopp mo anndini men ka qawluhu fa inna alqur'ana ila sunnati ahwaju min assunnati ila alqur'an ahwaju ila sunna kama dhakarna alqur'an ɓuri haa to jinde e sunna no jantoɗen noon li anna sunnata mubayyinatu wa mufassiratu lil qur'an sabu alqur'ana ko feññinojum fira alqur'ana o fa hunaka ashya mujmala fi lqur'an bayyanatha assunna no toon piiji mumadi ka alqur'an sunna on ɓanginiɗi fallahu amara bisalati lakinnahu lam yubayyin arda raka'atiha allah yamiri ka alqur'ana julde nden kono o ɓanginali e yeru darɗe mayre on ko jelu walam yubayyin sifata assalati o feññinaali kadi sifa julde nden wa hada bayyanahu rasulu sallah sallam nelaɗo kanko ɓangini ɗum ɗon wa gala o maaki sallu kama ra'aytumuni usalli juulire no yirɗo miɗo juulira ni alhajju jaa mujmalan fi lqur'an hajju on ari no mumi ka alqur'an wa wukkila bayanuhu ila rasuli sallah sallama halfina ɓangingol ɗum ɗon wukkila halfingol ko yakitora ɓangingol hajju ngun nelaɗo sallah sallama hajja bil muslimina fi hajjatil wada o hajjini julɓe ɓen ka hajju waynorgu wa gala o maki li tahudu anni manasikakum fi on ƴettu e juuɗe an none dewe hajju mon ɗen ay taallamu andine jange min afali e golleji anni wa aqwali e kongude an ɗin ma to adduna bihi manasikakum ko tottirton kon dewe mon hajju ɗen wallahu jalla wa ala yaqul allah towɗo on himo winna laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarju llah wal yawmal akhir wa dhakara allah kathira فالقرآن محتاج إلى السنة لتبينه القرآن حتى جني سنة في سنة أم بانجين القرآن فالذي يأخذ القرآن فقط أمن يت القرآن تون يكون قد قطع القرآن
amma yubayyinuhu wa ma yuwaddihu haray o taƴiri alqur'ana o taƴindiri alqur'ana on e ko ɓanginta alqur'ana feññini alqur'ana on kon o ƴetti ko mumi kon o acci ko fensiti kon wa hada hadafun li ahli dalal ɗum ɗo ko fandare yimɓe majjere ɓen wallazi fi qulubihim zaygun e ɓen ɓe tawata no e ɓerɗe maɓɓe o ñaare li anna ahla zaygi saabu yimɓe o ñaare ɓen yaakhuduna bi tarafin min al adillati ɓe ƴetta sengo e dalilji ɗin wa yatrukuna tarafa al akhara ɓe ƴacca ngoya sengo allazi ko ɓe professeur ko ɓe mufakkirun wala yarifuna tariqat al istidlal ɓe annda laawol dallinorgol ɗaɓɓutugol dalliji ɗin wa gawaid al istidlal e tugale fi dallinorgol dalliji ɗin fa yuharrimuna hiɓe harmina wa yuhalliluna hiɓe dagina duna basiratin ko alda e yi'ugol tigi andugol faamugol wal iyadu billah e moliki allah ɗum ɗo leanon saabu kamɓe ma salakul manhaj al ilmiya ɓe jokkali laawol gandal yankowol ngol wa innama taallamu ala anfusihim ko ɓe janngani ko hoore maɓɓe kamɓe janngini hoore maɓɓe aw ala kutubi ma ko ɓe janngi tun koye defte yimɓe ɓe mara karama ko tigi tigi aw ala man huwa misluhum fil jahli ma ko ɓe janngi koye juuɗe wanno ɓe way noon e majjere mo ƴetti deftere tun kañum tun aggi koyngal e hoore koyngal janngini hoore mum koni o wata ma jannga defte agliyat aglaniya defte a ƴetta defte nden kande fuɗɗi janngande haande gasa min jilda ila jilda guri e guri mayre nde fof mayre fayre yiyata ton aya alquran ayiyata hadith ayiyata konguɗi sahabaɓe ko o philosophie jo no wi ɗum ɗo ma oɗa no wi ɗum ɗa afkaruji konguɗi adda sujueje adda kalimat munammaga muzakhrafa konguɗi labaɗi fotinaɗi kono hay hunde naadali ala toon fes jangge defte maɓɓe ɗen on tawa ko wol ɗo ko ɗum tigi woni nder toon mo annda noon o sikka haray ko ɗum ɗon woni tigi tigi en torki allah subahana taala yalla faami en dina kam faamu selluɗo o asi kan kadi gollitirgol ko faamu ɗen ko o jaɓane kadi ko golluɗen kon wa akhiru dawana an alhamdulillah rabbil alamina wa sallllahu wa sallam wa baraka ala nabiyihi l amin aray onon gaɗa toon o weltanama on jarnama e jokkutugol darsuji ɗin en torki allah subahana taala yo allah faamen en fof aray men e weltani o men jarne moƴƴi jasakumullahu khairan wa baraka fikum wa fahamana dina jamian awa allah weltana lande acce ɗo noon wabto yehi